Honorable Roland Ndyomugenyi nomwahabanye ishengero okurwa mu cyangeke cya Kigezi abasingira akaruru ko kujwekera abantu mu ishengero batine kibina cyo butegeki ekibakwatire bendera oguno bwahati ayisimbere hatine kibina kandi omubwire obwamazira ari mu ishengero abatura kurwa mu ishaza rya Rukiga bagira ngo ahagire byo bwegese mu Rukiga kandi oguno musinge mukuru omukutungure cyanga hamwe n'ihanga Rukiga mwene tukabona gold twabona mwebembezi murungi constituency MP witu Honorable Roland Ndyomugenyi owayijire atireho amani no muzimbwe go kurebeka ngo ejyo bwegese ryagenda umisho obwiro obo buturimo twe nk'abanyarukiga kituletaga kugira ngo omuntu okuno we kibina kiti omuntu okuno we kijegere kiti twe nk'abanyarukiga obwiro obo buturimo tuletaga omuntu omukozi kandi obwiro butwamara eki kisanja turebire memba witu wa parliament Honorable Ndyomugenyi ubwiro buyamara mutumurebiremu amasiko akozire ibintu bingi ashomesiza abana nangwa ibirarenga naho akozire ubufura nyowe nkarwanku ekira tumanda shemba Honorable ndamushemba habwe ibintu bihango byakozire muri Rukiga abanyarukiga mazima nyowe ndazarwa nkaba ndebuza ni muntu cyo wo kutuyamba kugira ngo abana bitu bashome abarimirwe kushoma konka Honorable akikozire hati ari kushomesa abana bareka 200 hamwe na 5 muri Rukiga izo bariyanye mwabazyo umunyeshengero Roland Ndyomugenyi tumushangira umugombora yarwa mucucu arukurondo bushagiki okugaruka kujwekera abantu abarukiga kandi abarwa mucucu bashoborire bimwe habyabasize gukora center for yanyu hari na Honorable ambulance yarandi kuruza araba hagire biro tinakoze igitero mu ngano kazo mu parliament twicizana ngo buri mwaka turete biliyoni yesente eyikole mputo za Rukiga nubwo umunyeshengero rogu abasize kugira biyakora obwahatamisha agatire ahabwiro burukwija aho ari kugira ngo akine binje byarkwenda kwisiya abantu ba Rukiga okushongere byentunguka baraza kwinja bagaruke muri Kigali bashaba rero soro kuzura korezo bashanga zura koraje contract bakimuye omuchina areteze ni mwana mutunge Fraga bera la chairman omukuru na chairman mwena abantu abatazungire mushomo bahandi District ya Rukiga ekasharwa haya kabare omwaka gwa 2017 kandi Rukiga district ina magombora mukaga emeruka 30 hamwe nebyaro 293 amakuraga gashakwa Cosbat Amanya ahabwata ya West